الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب هذه الذكرى وعلى آله وأصحابه. أبيكم بأنك جهادي قرتنا حماسة قدو سريين قدسينا قسم تقاينا خدا عزت دايوان çünkü bir cihadı قرتنا ربي من وان عزيز بك خدا سيونيستا رزيل بك خدا سيونيستا پریشان بك خدا یکیتیت کا نصیب امت محمد ملدور جهاد بجبينا ان شاء الله دبي جهاد ده وظيفة علماء شبك علماء فلسطين اللي بيشن او شهيد دبن او غازي دبن وظيفة علماء جي سرا بيشيه هم امري ملته بجهاد بكن او هم او بخود ناف دبن وظيفة عالماء افا امري امتي بجهاد بكن فتوى بدن لسر وجوبيتا جهادي لسر فرضيتا جهادي فتوى درخينن او امتي راقم بيا او امت هر جهادي اوجد بيشيا امتي بن واجفة بقري برا ايمان ayrıye vicdan ayrıye carna dibeko imana insan tınebele vicdan aviye carna jidibeko ica iman tınebe vicdan aviye be İro alema garbi herçi xoy vicdan tab derkatına meydana em ayni ve vicdanı ve merhameti ve serrakirini ji zanîngehê xwe jî dixwazin ji temamê talebê xwe em dixwazin ji temamê zanîngeha eviyatê xwestinê eviya mesuliyeteka gelek mezin e îşekî gelek mezin e musulman gereke tep destê xwe bidin hevûdinê camî cemaat tarikat, üniversite, rehber, rezane ümmeti tep gereke desteği kote xımın evi kevri. Çünkü evi tehlike hani tehlike ka gelek masına. Tehlike Siyonizmi tehlike ka gelek masına. Siyonizm ne yari insaniyetiye, ne yari peygamberiye, peygamberi hukuştune. Yani ev insanı ko merhamet peygamberi xwenekın, ev kesi merhameti nakın. Ev jini mecib kuşun, zaruk acid kuşun, ihtiyarat kuşun, nexweşat kuşun, masumat kuşun. Kep kafenin kuşune. Jibervi kasib. Em Müslüman teb mesulün em sorumline Kudüs dava alema İslamiye. Kudüs dava insaniyetiye. Kudüs davata ehli imaniye. Jibervi kasib. لسرتبي مسلمانا فرض لازمه كل دعوة قدسية ببنا خودي لدعوة إنسانية ببنا خودي yoksa em dereng rabin em izrari gelek mazımıkın em dereng rabin em izrari gelek mazımıkın yani pişti ve mesele ev musulmani kuş kavra neve illa kayı gereke bumbeb serimede bavar na irova بالشب برو بمبسر سر إبراهيم تدبارن أم مجبور بريا كوي سرانات يسرما أم رافن حاصل خيه خو بكن سيونيست غير سلاح بيسر جتش كيف عمناكن نيار إسلامي غير قوة بيسر جتش كيف عمناكن ربي من رابونا شخوا غفلتي بنصیب میں تباہ کہ انشاءاللہ خدا مسخوا غفلت راکن خدا یکیتیت خناوا مسلمانا خدا اتحادت خناوا مسلمانا خدا güç kuvvet bile Müslüman İbrahim'e inşallah.